Pola 11. Kuća mirna, selo spava, monitor ne, samo da nešto brzo provjerim. Stižem iz Grabovca, raskrižje i mrak, pred kućom visi zastava, u glavi novi plan. Osijek mi je pogon, selo mi je baza, najbolje ideje dođu između dva stanja. Ekipa 8 do 4, ja ne poznajem taj broj, kad zadnji vrata zaključa tek počinje moj. Mailovi u vožnji, Whatsapp gori cijeli dan, 5 stvari mi otvoreno, 6 uljeće u plan. Tender mi je lijevo, terminal mi desno, ugovor na stolu, server diše teško. Direktor do podne, na večer programer, iza ponoći podrška do 3 ujutro server. Ne znam svaku stvar, al znam kako ću saznat. Kaže problem ne može, ja ga moram satra, dok se drugi dogovore tko bi trebao što. Ja sam već u logu našo gdje je puko kod. Threadripper grije sobu, quest visi kraj zida, bambu radi iza leđa, nova ideja se skida, AI otvoren cijelu noć, SSH reže mrak. Ako danas ne znam kako, sutra znam svaki znak. Nema 8, nema 16, 5 sati sna, a glava radi sve, ne čekam da kažu može. Ako nema puta, napravim ga. Kulex nije firma, ja sam u pravnom obliku, više od 10 godina ostavljeno u potpisu. Počeo na webu, završio u stvarnosti drugoj, dok su pitali tko to kupuje, ja sam gurao svoj put. VR usred Slavonije, rekli su mi prerano, hologrami za muzeje, rekli su mi nestvarno. Odlazi u Njemačku, idi van tamo probaj, ja ostao kraj Osijeka i napravio darmar. Korčula na stolu, vižula preko zida, karnet kroz naočale, Dubrovnik se snima, od Dalmacije do istoka ostavljamo svoj trag. Iz jednog sela šaljem cijelu Hrvatsku u XR, pare nisu medalja, pare meni pale stroj. Sjednu pa ih nema, server plaća novi broj. Novac mi je benzin, ne držim ga u ladici, kad uplata sjedne već je potrošena u glavi. Kupim stroj bez posla pa mu pronađem razlog, ako tržište ne postoji možda ga napravim sam. Oprema prije ugovora, rizik prije potvrde, meni nije prvi put da luda ideja uspije. Javni sektor kaže strpi se, račun kaže neću, najgore mi javimo se, najgore mi vidjet ćemo, dok vi birate termin sastanka i tko će sjedi gdje. Mi smo stvar već spojili i testiramo je. Nema 8, nema 16, ne čekam budućnost, ako neće doći sama, dovučem je doma. Nisam napravio sve sam, imam svoju ekipu, al teško puštam volan, tu sam sebi u krivu, dok podijelimo zadatke tko će preuzet što. Ja sam pola već završio, druga polovica je ko. To me diglo, to me guši, isti motor, isti dim, 5 projekata paralelno jer ne znam živjet s jednim. Vjerovao sam na riječ, platio sam tu školu, radio za manje nego koliko ostavim na stolu. Prema vani miran, unutra kuha cijeli stroj, kad ozbiljno zagusti tad sam najviše svoj. Neću spavat dok ne radi, ne mogu pustit kvar, dok ljudi traže uzrok, ja već kopam zadnji log file. A doma troje spava dok tip konvica udara, sve što radim njima, ali tu je druga strana. Još samo 5 minuta, zna potraje cijeli sat, da im gradim neko sutra, ne propustim ovo sad. Večeras donesem odluku, sutra promijenim smjer, čim ugledam bolji prolaz, više nisam tamo gdje jesam. Godinu dana krpao što je trebalo odmah rezat, neke lekcije naučiš kad više nemaš kamo bježat. Ne čuvam novac radi broja, ja ga pretvaram u alat, server oprema novi projekt, opet kreće isti galop, auto između dvije baze, tamo mi se rodi plan, dok se vratim do Grabovca već sam smislio novi dan. Nedjelja na večer, meni novi portal padne na pamet, kažem samo da provjerim, do jutra nacrt spreman. Vidim stroj na internetu, već mu tražem mjesto doma, prvo kupim onda smislim kakva vrat on otvara. Hologram lebdi u uredu, nova slika iznad trga, netko kaže previše je, meni tek se priča kuha. Ne skupljam mirne dane, skupljam stvari što se grade, ne živim od čekanja i obećanja bez predaje. Narodno mi gori otvoreno kraj terminala, jedan ekran vijesti, drugi neka nova stvarnost mala. Od portala do holograma sve mi stane isti dan, ne znam živjet samo jedno, uvijek guram novi plan. Jedino me strah da će jednom tijelo reći dosta, da sam gradio im sutra dok mi današnji dan prođe. Zato kad se svjetla ugase i ostanemo samo mi, znam za koga držim tempo, znam za koga gradim sve. Nisam krenuo po medalju, nisam krenuo po tron, tio sam od svoje ideje napraviti stvaran dom. Iz sela kraj Osijeka, brž čekanja da netko zna, ako budućnost ne dolazi idem po nju isti dan. Rafal mi stoji u glavi, hologram lebi nad stolom, Djed Mraz iznad trga, LED ekran preko doma. Netko kaže previše, meni znači možda vrijedi, jer sve što ban
danas izgleda ludo, sutra netko drugi slijedi. Ne skup mirne dane, skup stari što se gradi. Ako kažem da će radit, onda radit mora, nema dalje. Uporan, tvrdoglav, nestrpljiv, znati željam, neispavan, 5 riječi, 100 planova, nijedan na čekanju. Nema 8, nema 16, 5 sati sna, a glava radi sve. Opet ne čekam dozvolu, ja idem svojim putem. Kamolac baza, Osijek pogon, 3 djece, jedna ekipa.